Dobro jutro iz kišne Slovenije. Krenuli smo prema Klagenfurtu, Neven i ja. Međutim, od kad smo krenuli iz Krka, u Krku je padala kiša, poslije mosta je krenuo pljusak i dalje lije. Sad je 15 do 11. Stali smo tu na nekom stajalištu, pokazat ću vam ga, ali nećete vidjeti jer je maglica pa marše negdje smo na autoputu prije Ljubljane. Živimo neki 30 km do Ljubljane, onda idemo prema austrijskoj granici. Evo ga, to je naš advent putić, mali vlogić. Ja sam poželjela malo snimiti, nema veze što ne smeta mi toliko što lije kiša. Neka bude neko putovanje i tako, evo. Vidjet ćemo se putem još, evo daću vam još jedan pogled malo na cesticu da vidite količinu kiše koja pada sada. To se rimuje. Evo. To je situacija on the road. Gle, treba prikazati nekad i neko putovanje kad je ovako vrijeme, ne vrijeme da bismo rekli, i ovako kad ne iđemo na neku gužvu. Da se onda lijepo zna zabaviti u autu, malo pjevati pjesme, pošto je vrijeme Božića, možemo pjevati božićne pjesme, iako je 10 stupnjeva vani. Ok, da me ljudi ne gledaju u autu, pošto sada sporo prolaze, pa zagasit ću ja sada kamericu. Da. Ušli smo u Austriju i dalje lije ko iz kabla, kao što ste mogli vidjeti. Evo, sada je točno 11:40. Došli smo u Austriju i još nam treba malo do Klagenfurtića. Kako je vozač? Kako je vozač? Kišna. Iako ove cestice su jako lijepe ovdje, kad smo išli prema kad smo išli prema Austriji i sad malo sam se zbunila. Probudili smo se u 6:15, tako da sorry. Vidjet ćete kako se organiziramo izlet kada pljušti. Uzeli smo kišobrane, by the way. nećemo provesti cijeli dan u hotelu jer nema smisla, tako da malo ćemo ići nešto pojesti, fine austrijske papice i... To znači samo da ćemo više novaca potrošiti. Možda. Vidite ovo. Bome. Ovo je... Strmo po hrvatske ekonomije. Sa sreća pa je 6 stupnjeva pa nije zaleđeno, jer još bismo se odsklizali negdje.
se špije ljudi, ne. Neće nas špijeti. Evo ga, razlakli smo da nećemo ići u Mini Mundus, nego ćemo ići na, kako se zove na jezero? Porterze. Ima nekako božićno selo, pa ćemo tamo ići. Ajde! Wiedersehen! Idemo sad malo u šetnicu, pošto je prestala padat kiša, pa malo ćemo se konačno prošetati, evo. Bok! Lijepom trgu, ispravak prekrasnom trgu u Hladnjaku. Kao što vidite, opet jedan kišobran, što znači da pada kiša. Prošli smo malo taj božićni, taj sajam adventski, nismo ništa kupili, popili nismo ništa pojeli. Ali ima zanimljivih stvarčica, barem za mene. Na primjer? Pa, vidjela sam kristale, razne kapice, pa bilo je svakakih slatkarija, to nismo htjeli kupovati. Što smo još vidjeli? A sve nešto što te... Pa nekakve hrane isto je bilo, ne znam, nekakvih anđelčića, ukrasa za bor, ma svašta je bilo. Ako idemo sad, znači nešto za pojesti. Može. Ajde! U japanskom smo restoranu, meni prvi put. Kao što vidite, ne snalazim se baš s ovom. Namučila sam se ko konj. Sam pojela paštu. S ovim tu. A ovo je naša traka sa... Čekaj. Ti mate. What is that? Ne znam šta je to. Mak možda. Ili su jajašca od ribe. Ne mi skime svaki put kad nešto grozno. Nemoj baca, fino je to. Fakat je fino. Samo stavi sve u usta, odmah je bok. Ajde. Ajde. Ovo teško držam. Da sve odjednom stavi, nemoj, ajde. Sve odjednom. Ma nemoj to tako. Se bože. To se sve u isto vrijeme stavi u usta. Ajde, daj. Ništa, a?